Hakajingi kundo ka basisin sitayo pedeng ginong thok khubor bar ka deputy commissioner ka Bhoi district ka kong RM kurba kalau ong bakat Haduh Mynta empat dan Satia ki basya Ktah ka klam COVID-19 kata na baro gitu ki samla ki belawan phai ni ki jela ba fer ka di India bat khamtam na ka than chitai lamingi katkum ka jingi thu daga DC Bhoi la ong bakat Haduh Mynta ki la don Haduh pras palai pu arngot ki samla bala thumu ban wan phai yeng bat ki bela dap register bar ka sorkar bat nang kitai ki don chis pak khat ar ki bela register na Bhoi district lai thu ru baka screening center ka bron khat lai mer ki la don ru ki start ka kot ka kya ki ban test na ka menta jung kitu ki bon phai yeng ha ka ba ki la pek khmi bha bat kata ka long lada ka jing shit ka met ka dai hapo ka shispa la ailat bakin lek phai yeng ndrai lada ki lap ba ki la pala de ka shispa ka jing shit ka met harangkat kidak bodon jingpang kum ka bayong kli berjerho labat no eki ban lek pensa sya quarantine center shushu ka DC klai thuru bah kini ki khindiat sngi ki ladon ki ba artatin bat syapting wat ban phatas kala de hadin ladon ka jing suba bagi don ki jingpang nrai na kalyang jung DC kala pensai begitu ki ba syabat hakate ka screening test kim dei Satia ki ba yo ka klam COVID-19 ndrai bagi hab ban phatas biang hakaban na lor ka random test ki haban pendap ru ka rapid test but RT-PCR test ban pentikina ba kim dei ban syakta na COVID-19 hakwai pat kalyang ka kong RM kurba ai kublai ya baro kisnong githaw kublai trailang bat ka sorkar nakabanta ban pedyang itu ki samla ki blon phai ni ki wei pat ki jela klam da don kano kano ko jing syapet khmat lan ni nyau silang khmat ha kisnong githaw ne wat hagi yeng gisem sesi sempat hagane katayo ka jing sedang wan phai jing ki kena ki belang stranded dan di mana sakut ki jakatre ki jongki haga state ke jongi ki la sedang ban wan phai na di umis ni but so far ki bala register haga state jongi ki long prosper life for arman but naga yang nari Bhoi ki dan spat arman te so far ni snow day ban ong ni I could play isnong ni ki yeng sem jongki ni ki nak balawan phai na ma nimpat dia no complain ki snong kim Shah ki kon ki balawan phai ni ai ko blek si bon ai ki snong ki bala loi ban sim yang gini ki na bakin Shah ki balawan phai sela yeng kala kata ru kadang ko bai ki snong ka bala pang ka jing yarap nangi bangin dan sa itu ki kena ki lagas nang jengki pembantu ki institutional ki bangila pensre nang ta quarantine ya katangin na haban ne na kan ada kasnong pam menjo ban Shah ki kun ki bang phai te hakabe dei bat kani ka screening ki bon ki breu ki long after te na ni long skeptic la ni long ki mang ngau thu mo na ma Mynta kalau ada dekat medical team ke dalek sisa ke test santai te ngan sipat kena ke komne kalau ba ndala koi kini kena ke bening kong ni de penting kena bagi de kalau register ni ki pompa register nomor ki wala itu di nilayo jingken ni bre kalau register ke state ndai kat kom ke jingsham jingi kalau ba ki dan du ki bre ki ba koi ke state ki ba kena register te hang be de kata te kebanyakan kalau ni hak segregate ini kita bela register kini ya kawe kalian kidan dala ki store betul store baningko ni bu ekiban register ban mai store ke baal ya kita ba la ada register ilek hang tu ban nang tu pada ni keli ni update nama kila ada ai bagi details yang kimo te harap ke store baal pada ni om iki ba okay, ni hak confirm saya ke address. Nama kini ke register online teng-teng ki beriu ki I address bakla bha. Ki kawan rak jing jenjar ni balik budian ya ki hadian bala kila question no. Ti mentang isyam bah ke dan kami ni kendiat dan verify ke address channel kini. Tinggi verify ke phone number, nang tangi verify ke address, nang ta pada ni sekali tak di symptom. Whether they have the symptom to be jerhol yang doctor ter. Dia telah ada nampak ada atak kerja uparu ni scan lagi. Mentakan change ke sistem beras Haduh Mynta ni scan lagi kam show jangan mentang scan lagi hajang untuk registration. Nomor bahkan flu hamster. Tingin dalam scan ni check registration jadi update ya ke registration dalam ada nanti. Doktor besok hang tu engkeli kan ada kidan kena symptom biang kre jawab itu tela ada kim dan AA but temperature jangki kam deh above 100 tinggi
ni ai no certificate ni doktor hang tu ai certificate baki dek ong ni ki ban home quarantine for 14 days kat sos ni ndai la da sibuk komenen ni yo mo afli kes baka temperature jongki ga poi palat 100 so ni haple itu rapid test dan itu rapid test kidon kata ka slide belong slide kata bapen i kan belong positif ke babaro kia ong dan positif kes kamde mo tang baban confirm ya kata nama kidon kata temperature confirm kata ngilek sekali ke test kata ka RT-PCR okey dan ada RT-PCR dia lah nak confirm kidon gitu no tes mundan positif kes ha ko snau juni ada untang sini no dia kata yang ikut aban pensai but yakin ni kibri buat fight na Haduh untang sini Haduh mene kidon bat ni hone kita juga ni hab test arsip ibu iki hang ni apa SID mentang in pelai nak manage kidin kuwi pada district no di what hadin kataru hadin bang kimi kibri belawan kai ngisim si fokusan na kita belawan kai baro nilai iki ka random testing no taman check kilang testing na pedeng jeng kita bom temperature jeng kita kam di 14 di kata hi dekat exercise ni bunyi dah hati apa entry point jeng ni muta baka Haduh muta kaya de renting dan kan program ban ni kerana hi bakani nang ni Haduh bukat ke exercise ni di kawai ka concern ke bangi i ban no kide banyetik no ba kibreu ki kim ket khia ya ka kita khailo di ka answer ka kan di ka answer ka ni ka jintang nama bangi la ay kran ka to ka ni spang ni ka social distancing ni kran spang jing wear mask ni dek ni kran ru spang ka ni jing ya gon breu tan te ni siam bakila break lo di kita berfait menen Haduh bangi pak magistrate nama new information baki breu kiat hai ham ni ha ponong po siam deng mask so ni hak ban lek ban pensai ki pai ba ban ong sung hai deng ka mask ni ai mask and at the same time look in the magistrate lek ai jing hikai trungkat nang ru bai usi nang na po lek ai jing hikai pun ban lek ka social distancing ban pong mask ban safety te mentok te yo ki di tang kita hi pe ko ban lak ban sia